Үрдік өрі қатуттар сүйгені маны экзамен түмігіттен бұхатшы тұтылықтақ. Онтан республикатағы лет бұйылғы сылақ опыс книга есі бір келім экзаменға 2 предметка 100 барлы ыланту. Тақара Россия 600 ордан тұғынша өренәтші келім экзамені тұттар бұтан, келінерттен 5 тұғынша тоғыға 100 балға тұттар бұтан. Республикаға белесі тегілікті корреспондент Екатерина Мосова көрісті. Айсен Кичкин ата турдага математика онна информатика экзаменерин 100 балга суруу тарбакабаттанар чалкай түмүк. Тонону кайдак сидияккенге Айсен кай жулур жарык исихиттен математиканы лүhüyü. Ахтан хорер болдыгы билер болдыгы үйрәне хынаду. Хәтти 5 класстан. Айсен лицейге 2 нөмердәк осколаттан келбиде. Эдер ки Россиядагы өйдагы түһүмәгән казды төгүлләк көйдү тахмыгар итылыбыт тыгар кыттан турар. Миярымыт бу өрксүләре үлһеттер, үрдәләһеттер. Икеннән ки хөбәбе яңа биреренин хәдә хөбтәхтик анализтан улар. Же анарар ырытар жогор Айсенге этергедылы аныгар бар. Кычкиннер ужур ахар. Иете гата математика учталлара Убая Петр Москватагы атынан технический университеты битерен Эжие Вилена Добакка мастерга Караскайга тектоника геофизика институтун научный үлехите. Мен агам математикага күстәгәте. Хас бар класска ханнык бар задачаны темидик ете. Оны агатын өттө математик тренер келбәктер ите. Олен тегены болу диханы бит. Эдерки курдук иллен кемин үксүн технологияны гытта. Сизим усуран литератураттан фантастиканы. Онтон келер кем торомнан буланнан көрдө. Ен жолугар жолуута. Үйрәнем. Алкаттан хана батарбанан үләем ини. Научанан. Датан текка лицейга 2-нче сыл эми белиетем. Александр физика, информатика экзаменнарын балга сөргән. Эхил Москвадагы физика технический институты. Ярахын көтәрә Зинков до организм аналитиктан. Итәрбан карам багар кирем дисаны җавын. Лицейга багарам это сайда тоттан эшдәгенә шуга олимпиадалары, әйдә хавары сахар серен никегә тадбирҗана аңара турган. Наука үрдік чипчала кең артыга эдер жоңа арылда турдун. Онна бастыгы жоғынна қарды бар. 2 предметке 100 баллағын тағынан Айсен олимпиадаға бастан кей қоратырға кейдерге мәк қайатын бағарар талған. Мосова Дмитрий Сергучев, Сағат